ngangara ya Western Nyota TV na busanga kumwange ebise bino kurere sipindi esi Amenosanio esipindi sino sirari kulari kwane ohurula muri menyari yefwe eri buri haburi mu bintu byose esipindi esi Amenosanio sirurera rikulariria ubirira mongira ya Kristayo olwarero ndiano de bishop alala nende pastor Luceno kuriano hubola kulaga kuri Jumapili iria Jumapili risanga Jumapili irera okulomano mariria erera rikularira kunyufu ambi kumera nese Prisca Achuki ndaro kudawo lumana makaraka aka Easter ni sina kudawo manye mubwa haku ne bishop nende pastor bechoro khonyera kuelewa kokosi mungira ile ikwane ambi sipindi na Amenosanio kumera nese Prisca Achuki ingangarani Western Nyota TV ambi pastor sabaso bore balo nimera kwa asante na kubuli balo ba Western Nyota TV. Bwana Yesu asifiwe. Mira kanje ni Pastor Reverend Isaac Luceno. Nende mkanzi la Apollo Mira Ministry. Nende hasi wa Bishop Patrick Shtika. Karibu sana. Wanya kutana mwoka PASAKA, mwenye PASAKA nchina. Honya mbole mbweru Kristo ayo. Oriyo ambi Bishop. Mulenda kushenza osi ubanuli mwamesi itsominwe. Ni Bishop Shtika. Apollo Mira Ministry. Karibu. Oriyo. Bishop nuchaka vandu vari wamanyaburi ni holiday ola nukukula. Ni holiday ina indambi ola mirimo kiranu mpaka Jumatatu. Ni holiday ino mkristayo wailanga vari Easter ama PASAKA. Sakule so lesi mbalori mbue Easter ama PASAKA ni sini. Okay, ndanya kuchaka kubola ndina sangala nyasaya kwa buyangu wabonyala kweka likuwa ya Easter goromanya mulu ya kunya kushiranga dina goromani Easter no ni PASAKA no ni I don't know lakini ndenya kuchakira bundu nusoma mshitabu sha Mathayo mtakatifu kande dunia linomba luwaso kane kharanu sita ulala Yesu nali yakani mundu walanga nga shetani yakani na mundu mtsuku yakani mundu mkora yakani mundu yani shetani shetani yamanya khutwista likuba linyasaya yawora Yesu ndina kahandikwa na Yesu anambora kahandikwa shetani arumikhiranga bindu byawo byukanakana wamanya shetani arumikhira likuba linyasaya na anaitwist kidogo lenya kumonoma kushindu Easter sichira likuba Easter shiririshere y'umukristayo lenya kuchakira wena likuba Easter shiri ishere y'umukristayo kwenya kutofautishe likuba Easter nende PASAKA ni makuba kabiri tofauti chikira originally mu agano la kale nomba muliraka likhulu kholi mumuluha nomba ishere ya khulanga nga Passover nene Easter no nene Easter ta Passover ne PASAKA lakini Easter yeiza injirakani okay Easter ni shindu tofauti kabisa halishiko impchini mukristayo ni sherehe kiwango nenda vandu valango ngwa vapagani nomba the pagans in the Old Testament khuranga khubuha sasa nusoma ibanjiri msima likuba Easter linyolekhanga abundu halala khonyene linyolekhanga in the book of mshitabu sha Matendo ya Mitume
Nusoma 12 tuwasolakane. Soma kwa na hapo 12 tuwasolakane. Okay. Acts chapter 12 verse 4 nasoma mlusumi. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him for 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. That is the only place. Na lona nelo baso luonyene mubanje byose kurula Old Testament mpaka New Testament ulikuwa Easter linyora hanga. Na liliplesanga likuwa Pasaka. Wali mundu wahandika liplesanga likuwa Pasaka. Kunde nyakulonde likuwa Easter lirula hena. Ako yenye kulonde likuwa Pasaka lirula hena. Na Easter yasherekewa ndina na nibandishina basherekeanga Easter. Na Pasaka yasherekewa ndina na nibandishina basherekeanga Pasaka. Khobe khonyanga muloli wa Western Nyota TV amanye likuwa Easter, amanye Pasaka nishina itofauti iliyo ingalisi kabisa. Shikaliza kulo kulatsa kutsamu Easter lakini ureba mundu Easter nishina. Easter ni libambo li Yesu. Kusherekea libambo li Yesu. Kalo ndio tawo. Likuwa Easter nomba njake nende Pasaka. Pasaka mulusungu ni Passover. Na Passover ya jaka mushitabu shukurula nomba Exodus 12. Wabana ba Israeli basherekeanga lirula lyabo mu Egypt. Loba libenyanga kurula mu Egypt. Nyasaye yalomba naruma malaika ukwitsa kubeha masai kumilyango cy'abana ba Israeli. Kulo malaika wili khutsa yenya kuitsa shikira Nyasaye yenyanga rume malaika wili khutsa yitse yire all the firstborns. Lwa I process yokurulitsa abana ba Israeli mulinyahana mubuhambe nomba mulibowa libalibowa mushibala sha Egypt. Malaika yitsa nabe khamasai kumilyango cy'abana ba Israeli. Ili malaika wili khutsa lo yenya kuitsa na Nyasaye na panga na bana bishina bona ndina mulasinza likoni. Mwakasinza makondi mutsinzutsi yenyu. Mwakasinza makondi mubukule masai kili kondi mubahe kumilyango cyenyu. Malaika wali kutsalo yenya kuitsa amarenze kumilyango. Nalo mulyango kuliko naende masai kili masai na amanya yini nzi umwana y'abana ba Israeli na Roma na pass yani ana pass over. Na ateko the next house. Na yenza kumulyango nanyo na masai kabula mulyango enoko ni injira munzumo enoma na manyi ini nzi yumu Misiri. Ni injira munira mwana muyaye. So Passover ba Israeli bakumbukanga basherekeanga lituhuli Nyasaye baokoa niiranga abana ba Israeli khugorera Farao shimanyiro shukolekela abana ba Israeli bakona ndina barule Misiri. Newe ilikuwa Passover lulanga. Yani the angel would pass over the houses of the Israelites to go to the houses of the Egyptians to kill the firstborns. Because huira firstborns nekoli neyeli ishara yokumalika ya Farao yatuka kunalola leleka nyalatawa Nyasaye undechelera. Shikira malaika lo yira ba firstborns yatuka kunzu ya Farao nikala masaika kumulyango tawe na niira firstborn wa Farao. Ho Farao nalola mwana wanje mishia imo mulu firstborn yakutsi ndaleko labantu abakhole ndiro. That is how we got the word Passover. Passover. Yikuba Passover lianzila na. So maku Exodus maybe 12 anza tu mstari wa kwanza.
12 verse 1. So matsa verse 1 ura go di chaka bena. Now Exodus chapter 12 verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred. Oh, about Genesis. Sorry. So my Exodus. Genesis. So my Exodus. Okay. That's 11 and 12. 11 and 12. 11 and 12. Chapter 12? Yeah, yes. Pastor will also make it 11. 11 and 12. Oh. And thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Yeah. So nukuwenza nikupatira Pasaka. Babola ni sherehe ya bana besiri balomba. Nibenya nkhulula emisiri. Ne khulula bisho baboli. Shali shiro shikali sana mu misiri. Tira bale bokoli biro benyeshu yana lakini furasha langa tawe. Lakini yatuka sasa nyasaya kapola bana banje mpaka barudi basi. Nala shiro shikali sana. Shoko bola bunu mwana okurangozi boli munzu. Sasa ahoze. Hu Passover ni sherehe ya lombua Enrique ya enko kwenye kwamba musai kwa sunduha. Hizo na musai kwa sunduha. Tira basinza likonde. Musai kwa noko babaka kumenya ko cha bana Israeli bosi. And then nukuitsa na kunyola Yesu lo Yesu yenanga khuzira umusalaba. Musai kwa sunduha. Yeah. So in any Quran Bible Passover yenayo ishara yenayo musai kwa sunduhanga. Kuya abantu Israeli basundwa musai. Yeah. Nyasai niza nakola na kuruza Misiri. Lo Yesu yenyanga sasa kulera abuhusiano weru bukarushe himbe na yeye. Musai kusunduhanga. Yeah. Kumanya musai lo wale nenda makundi kasinzu ngo chokuli nalo ya bana kulanga bana wese kulanga Misiri. Lo Yesu itanga na sundula musai sasa njukusonda makundi tawe. Sasa musai kwa Yesu kwa malebendo byosi. Ho na yenge Passover kumanyanga yani za kubera. Now so we passed on sasa kana kusonda makundi tawe. Musai kwa sunduha bas sasa makundi kabla ya tawe. Kamala. Wena kusomera ku Luka 22 mstari wa Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Yeah. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Yes. Na yani ni sherehe. Yeah. Bandu wena bitsa halala bali ya halala. Lo Yesu yanyanga kumusalaba. Yalanga beti bebosi nibitsa. Yeah. Ne bali mukati bosi. Ne bamwa chikombe bosi. Yeah. Then khulula yanao na manazo kumusalaba. Now Passover bandu baramuli kuba Easter. But Easter ne bandu bene balomba. Yeah. Just mindset yaba. Sasa kulilosi toba zangu khunjira mu season ya Pasaka. Now bakonfisanga abantu nende Easter. Now Passover sinona kabunda now. Sasa kuna mu Easter. But what is Easter? Because look at our Easter is not our ulazo ke mu Easter. So what is Easter? Because the meaning of Easter is the redemption of sin. I mean Passover. The redemption. Yeah, you are being redempted from somewhere. Yeah, there is like you are being elevated somewhere. Because la bana beseri batulanga Misri yalenje ndio khurula mburumwa barumwa banya khanamia kamenyeshi. Now batula mburumwe nabo basangamu mashwali shakana. Now
lo Yesu sasa isang khole nende bechi bebe na go itsang boka hola kumikolo nasa ngomsalaba visa vosi balala bali alala. Now the redemption of sin nenyo ka now lo kolanga makoso musama ko bero yeah isho mbala ndole. Okay. Pastor Uli ulai. Yes. Kutuka kutofautishe. Kulo andali kubona. Kwenye kumanye mulu ya dina nende itofauti. Kati ya Easter na Pasaka. Kulo kuibana Pasaka mulu Swahili. Mulu Sungu ni Passover. Easter inyora khadina. Pasaka. Okay. Today is when I'm telling the difference. Hey, Easter yali isherehe nomba muluha. Kwa bapagani nomba bandu bakasubira Nyasaye. Bandu bali bandu b'Nyasaye. Babylonia. It was a feast for the Babylonians. Easter. Yes. Okay. Na muluka kwenuku kwa chaka hali Kristo nashiri huiza. Kusuma bandu balaba bolanga basherekea Kristo. Basherekea Easter. Shikira Yesu yabambo mu Easter. Kalo hondo ta. Easter acha ka Yesu na reach. Nashiri kubao. So is Passover. Khotikala. Easter kalishiriho lira lishi Kristo ayora. Easter is not Christian. Okay. Lira Easter lirula hulira Ishtar. Ishtar yali Nyasaye. It was an idol. Okay. A goddess, the queen of heaven over Babylonia. Lira lili ndia langwa nga Saxon goddess Nyasaye. Ano Esther. Ano Astarte. Mira kena kuosi kali kulira lili. Na Babylonia lira linili yani Munyasaye kwenuko hudo konyole khanga. Bali ni subira, bali ni fable. Subira fulani myth. Dina mabuyu karula mwikulu. Nika kwa humujera. Mujera kwa balanga nga mujera kwa nangu nilira. Ngangwa mujera kwa langwa dili. Takana nyolika na kubora. Sasa luma wiki naka kuita nga mujera. Na tisuti tisukuma mabuyu kenako mpaka holujinga nomba at the shore. Alafu bituti biza bikonera mabuyu kenako lo kalulanga kalula Nyasaye ulangwa ngo Ashter. Okay. A goddess. Nyasaye wishikali. A goddess. Urani? Bas. So goddess was in the form of birds or I'm imagining. Yeah, sikira ni mabuyu karuli mwikulu kakwira mazi. Tisuti roll over, tisukume, tiviho on the shore. Alafu vitu biti bikonera mabuyu kanako akibula Munyasaye kwenoko. Okay. Ko muluka kwenoko basherekeanga Munyasaye kushikali kwenoko. Na mushere neyo yabaholangeyo
baholanga niba sherekea nibitso minya munyasaye kwenoko nishiri shifwavi imbiri wa nyasaye shikira sasa they are doing what we call idolatry. Basalanga kumunyasaye. Okay. Ho Easter ni kusala kumunyasaye alangwa kwa Ashteri. Easter no kuitso minya munyasaye alangwa kwa Aster. Munyasaye wishikali over Babylonia. Na nikalanga nina munyasaye kwenuku no mshitabu sha anybody go some notes. Okay. Na miruka chene chusi chaba Babylonia baholanga. Chiri kunende buhusiano nende Bakristo eta. Yo yeli ishere y'abantu bena. Yali muluka kwa bantu bena. Lakini khulwanda nzirira khubola shetani atwista khuli khubali nyasaye kidogo na khubora holandi. Nelanja khubora dina yabora Yesu kahandikwa nunzi na mira ndakwa bibyose kahandikwa nuruma hasi malaika baliza baholandi shusali na na Yesu kanambora kahandikwa. So shetani ya twister ishere yukunyasaye yakolanga nga Pasaka na niitsa ninjitsa mulira Easter. Okay. Halo sai vanhu vari sherehe ngasini. Sai Vakristo vakari vashereke sida basi. Vakristo indakana vashereke Pasaka. Oh, Passover. Neka tokana mkristo yashereke. Lakini mkristo yakatokana ashereke Easter tao. Passover nyamala leo. Passover ne Pasaka. Passover ne ya pastor bundenga. Passover. Passover. Ne kusina vanhu vakingamala. Sasa soma kushitabu cha First Samuel 7:3. Denya kuita pole na denya kumanya hali Isa ulo bantu bena basherekeanga. Sindio? Okay. Alafu maboyenze Pasaka na yeshereke waje Ilikuwa nini? and then we compare the two. Alafu where are we? Okay. First Samuel 7:3. Okay. Okay. Iwalairi and Samuel, First Samuel Lord in Carolina the host of 1 Samuel chapter 7 verse 3. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you. Kubolera Ashtaroth. Nimekwambia huyo Mungu wa Munyasaye wa nini wa Babylonia langu andina Ashtaroth. Na Mungu wa Nyasaye babora ni if mkitaka kurudi kwa Mungu, ikiwa mtarudi kwa Mungu na muache Mungu miungu ambayo inaitwa Ashtaroth. Na hora mundu yechirangwa. From among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Ura. And then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth and serve the Lord only. Are we together? Akausomera mundu ya ura mundu. First Samuel 7 abakazi ndio. Samuel yabolera Abaisiraeli bosi niba mutitsanga hukaluhanu mwoyo kosi humwami Nyasaye. Kutuha murulitseho misambwa micheni josi nende bifuanani bimisambwa chishikali cha Astorothi. Mwirombe bene mube batakatifu kumwami Nyasaye handi musale kuye wonyene. Kozikana. Kuriyalala. Umanyi kolwa shetani atwista bintu sasa kulatira kuinjira mara moja tunasherehekea Easter. Easter shina. Easter yeli sherehe y'abantu bitso minyanga basalanga misambwa. Basala musamba kolanga ngo Ashtaroth. Na sasa ya ulanga Samuel ababona ngalina muleka minyasaye mukaruka kunyasaye
uli mwikulu musala kuye wonyene kumeta kuno basolundi abafalme bukuranga 1 Kings 11:5 bafalme bukuranga nomba vami kitabu cha vami ndio vami vami 11 na cha list okay akumanyika likulo lo bicho binya sana nangu ashire ashitoro sipolo basala misambo 1 Kings 11:10 11:5 Ibolandi. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Zidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Nyasai witi son. Ura Solomon yakola buoni. Yasala hunyasai wa wishi khali alangwa Ashtaroth wa Sidoni. Nende moleki nyasai witi soni wa Baamoni. 33, the same chapter. Iwalandi nzitsanga khokhola ndio shikira Solomoni umali khunza mbakana khandi usali kubanyasaye babandu bitsimbya tsindi tsinjeni khu Ashtaroth nali nyasaye wishikhali wa Sidoni khu Chemoshi nali nyasaye wa Moabu khandi khu Moleki nali nyasaye wa Baamoni. Solomoni umali kwambakana khulonda malako kanje ukholi shiru shitamano. So loko sherekeanga kubola kusherekeanga Easter khusalanga kunyasaye wa Ashtaroth kwambakane ilaka nyasaye kwambakane khulonda tsingile tya nyasaye. Haya na batimba sutingile sana God forbid na batimba sutingile sana lakini kubona kumbimbikiri khulula bandu benaba bitsomi nyanga nyasaye wati amu mutsintu tyabasungu lola khula Easter chino chimacha kola khana mabuyu kakosa munzu mwena omutana no soma Easter eggs. Easter eggs. Easter eggs imanyeshe nishibole lokuranga Easter eggs basubiranga dina mabuyu karulanga mwikulu nika kwa mati netisuti tirola over nitibiha khuluchinga ni bitu tibitse bikolana mabuyu kanako nibyarula kunyasaye alangwa Ashtaroth. Nechorolanga mu Easter yosi mbandu bitsimbetse ndi basungu bakosa amayi mabuyu tawo mangi sana kwa mabuyu akabeza kashina Ashtaroth. Wow. Balomba ngati keki tia round. Litogole mbatuko benya kusherekea munyasa alangwa Ashtaroth. Balomba ngati keki tia round na tieli nende alama y'umusalaba. Sasa shetani akaranga ulera confusion kwa Mkristo. Balomba ati keki ni tia round ababika kumusalaba. Na kulonda kana na Babyloni chama musalaba okubabola ngati na kumanishanga life, a sign of life. Eggs ni life, right? Continuation of life. Yeah. Alafu ite bunganye balombe tikeki bakalomba tikeki teneta abaka musalaba babola sasa this is a sign of life. Kulonda kana nabo bas na mabuyu ka Easter kalioka lukhali mpaka today muhiten yes bandu bitsi ndi bandu bakhali bakasubira nyasaye nutse matuko ka Easter maonyole babikhe mabuyu mutsinzu tyabo It's true. Otsimesa khali balomba artificial eggs before na ndibya mabuyu batsaba bikha mutsinzu tyabo nido mulukha kwenda kushipaka today mukristayo ubule kukoyanya ipasaka ya nyasaye nende tisherehe cyukusala minyasaye khulonde isherehe ya pasaka khumanye khoikitse khumanye pasaka yamaanisha shina na shikile shina basherekea pasaka khubule kulera mulira Easter. Easter
is another business. Easter ni biashara bindilo kanu sana nende biashara benya sana na makoba kanya sana. Basuri ngani na enjoy ni ayo. Na unaweza kulipisha kwa hiyo. Enjoy your Easter. Happy Easter. Enjoy Easter. Goddess. Chuli nati bashi kwa California. You want more? Wanyati bazo nyiri timono babo asteroid yiri mukhali munyasa wishi khali leo bantu bashere bantu ba Babiloni basherekeanga hoza kwero wakamutsa kusherekea Easter na Pasaka. Yes. The guy will under you perish for lack of knowledge. Yeah. Sikira hola the emphasize awe na mabuyu wako. Basubira ngadi na mabuyu kenako yani karulanga muikulu. Kunya sayo wishi khali. Alafu kakuiza nga mujera kulanga ngo Efrato. Efrato wame mujera mubajiri hulumune mujera kulanga Efrato. Nuenza khali nuenza mu Genesis. Nuenza mu Genesis. Lonya sayo ni akhalomba michera. Hunu mujera kulanga michera chinecho mulla kulanga Efrato. It's true. Ho babu ya kiza karonya mujera ko Efrato. Alafu right? Alafu sirola mubuke nako tsiruta mazi tibiha khuluchinga alafu itu tibikonera alafu yanula mukhali kwishinya sayo langwanga asteroid asteri Easter Lady Day land bas munya sayo mwenu uyu yesa ya kon Kolola Minyasa mwenu nao bicho minyanga lakini nuka loha mshitapisha pasta ahoene mshitapisha Luka nomba Mathayo usome Mathayo 26 mstari kwa 2. Sasa this is how where it confuses the Christians. Ya hasa na shetani anumiranga wengiriza likuwa nili ya Easter. Matthew 26. And then at the end of the day, umaonyola kusherekea Easter badala kusherekea Pasaka. Kusomesha na 26 mwanzo la kabili. Okay. Matthew chapter 26 verse 2. You know that after 2 days in the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified, then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. Sasa kharekha wena. Ulilo na bola Easter. Passover. Muluya ibolanga dina mumanyindi matuko kabiri nikakhabira after 2 days kuliza kuba numuluka kwa Pasaka. Na kandi mwana umundu atitsanga kwanwa khubambwa. Now after 2 days Yesu aboranga beki bebe mumanyidina kare matuko kabiri kuinjira mu muluka kwa Pasaka. Pasaka yabasherekeanga khulila mu agano la kane. Pasaka yabakumbukanga khulilo Masai kaokoa bana ba Israeli shingana pasta uli. Bakumbukanga yani khulilo banyola freedom. Muluka koliko kumarika kubiko birolekitso 10 byakholekha mu shibala sha Misiri khulero Farao chila kule khula bana ba Israeli shirolekitso shikumarika sha Masai. Lonye saya babora mulasinza likondi na inyama yene muli lakini Masai kene mubaha ku milyango chini na Masai akanekitsa kuba onyinya shichira malaika wili khutsa aliza kubira mu Misiri na lwabiranga na henza mulyango nanyola Masai kabula ku alira mwana mukhulundu
lakini masai kale kumulyango inzu yeneyo iranyola liona shikira kamanyanga ni inzu y'Abayisirayeli yakatukananga ibe ni nyolanga freedom irule mu bubogwe bwa Misiri batsikana. So bakumbukanga lituku lyo kusetwa free. So Pasaka hukumbukanga masai ka Yesu yasundula shinga shikira masai ka sunduka mu Old Testament kali masai kalikoni kali masai kizinyama lakini it was a type of what is coming to happen when Jesus comes. It was a metaphor. It was an allegory. Itu yani muluya kunyakola sheri shinini shama kwa kenyaka kitsa kola mu New Testament hukumbukanga ishere ya Pasaka shiyali kulera mabuyu tawe shiyali Easter tawe yali hukumbuka hulo Nyasaye yaonya bana ba Israeli hurula mu Misiri hubirira ku masai kiliko shikira no malaika yitsanga nanyola masai kali kumulyango na Passover na Ruma na Leha na ifadhi yenene Pasaka na Pasaka yitsakwe ngire na ndina nende kubambo wa Yesu. Yesu abambwangwa nguli nende muluka kwa Pasaka shikira yeli yatengwa matuko ka Pasaka ya holwangwa. Pasaka ya chaka mwezi 14 tarehe 14 mwezi wa Nisan ndi banjeli yaandikana mwezi wa Nisan mwezi wa Nisan tuko ni Nisan Pasaka ya chaka mwezi 14 mwezi kwa Nisan kulonda kana ni banje aya bao na mdaya kila mwezi 14 mwezi kwa Nisan honya wala mwezi kwa Nisan mwezi wakane wala tarehe 14 mwezi wakanga wakane ndio Pasaka ya chaka aba shereke bakumbuka aba bashereke bakumbuka shingana Nyasaye yabahunya kubaruliza makono kafarao aba kumbuka masai kasunduka na kwa sababu Yesu nayo likondi nomba shimeme shenyasaye shenyanga shiane masai kali masai matakatifu masai kabula hu nende shikira masai kizinyama nende masai kilini shikali kanyara hurulitsa uboni ta kaliza masai kahuni khiranga boni kasuspenda for next round kasuspenda for next round lakini sasa kwenya kunyola masai kali masai matakatifu shingana lo kwa muntu kulinde kubola Nyasaye yenya yirombere masai kabula hu nende shiramu masai kabula mu neka kwenyana Yesu lwenyaka kutsa musalaba lituku lya Pasaka na lilituki ora lituku lya Pasaka na lilituki sasa kala na bora mumanyi karakara matuko kabiri na baya benya kumusulubisha abo mafarisayo nende masadukayo na waandishi babona ndina huha muchimira Pasaka nishi kuranga ta kwa sababu watu wataleta fujo. Okay. Hane nende semu mulwaso na kwa kuranga Matendo ya Mitume 12 hane. Lo Petro ni akalero mukali mwami one nya kumwira na bola muhamuruliti. Nukuli nende nukuli mu Pasaka ta. Chikira mu Pasaka bantu babetsa halala. Bali kutsikasi ile nile ta bali kusherehe muhamuriti sana ta kulinda ka Pasaka ni yahawa kolero kumbolo le kolero kumulasa na majina khotsi so mumanyindi matuko kabiri kashiro kubira kulitsa kuba numuluka kwa Pasaka sio Easter muluka kwa Pasaka ndenya kulitsa mulu ya mushindisho rangu ngwa Easter na nuanza makanisa kerukani holy kanisa lilwa Catholic bashironda muluka kwenoko to the letter nechirulanga Pasaka nishire kuchaka ulinende liwiki ya mashino ishere ene yakodwa ndiono
batsiba bakule mashindu bakolekera Yesu nashiri bamba yinjira Yerusalemu nakaribishwa nende mashindu. Mashindu ndio nini? No. Palms week. Yeah. Balanga Palms week. So shikira Yesu yitsa na yenyanga kumanya ndina Masai ka sundula yaka nako shirole ko tsheri Masai kali ka honya bana ba Israeli kabe ko akhumeli yango neshire yitangi chimirana nende Pasaka kunyola libambo le Yesu lyakolekha during Pasaka. Okay. Chikamanya nga Pasaka ichaka ngani libambo le Yesu tawe. Pasaka yeliho Yesu nashiri kubambwa. Pasaka yeliho Yesu nashiri kubambwa. Lakini libambo liye litanga linyolekera mu Pasaka shikira Pasaka yilia it was about blood. Okay. Na Pasaka hii and it should be about blood. Now God is connecting kunyole revelation. Yeah. Wow. Nako ne shoshimanyanga Pasaka. Yeah. Nako kulo yako Denya undebe mundu ya asherekea Christmas asherekea Pasaka ama Pasaka andikire Easter wewe dunia. Utizaji Chai. Basta wala usimpe. Yeah. So nuanza kholo kweka unde nao. Banonishi bakora. Tsela boso wala ngkholo mu Easter. Kumbe Easter ni kunya sae kuonesa ya shifuana ni yani kuikaya kanga shifuana ni kuna walanga ule mu Easter iwi wikaya kashana shifuana ule mu shifuana mutso mbifuana ni lakini kole mu Passover nomba Pasaka because it ne time ya sae yaenza wana beba kanyaka na lo kuna kukalo hanyuma mu Exodus no muri khorula banyaka ni myaka menyesha ya Passover ne kholeha ne badula Misiri ne bazekana nasa ina enza handa na labana banje boni bushiri na no enza in Genesis chapter 6 labanda bali bakhola boni sana nyasa yakazi kana lashena na era mas kamale bando banda bakholi boni basombulanga mas kamale bando ni sana muliro njoli ya Sodoma na Gomora bandu bakholi boni lakini nabo lapana bandu banje abananyanga baokoe yeah khobenda bushirika bule nabo nolaranga Yesu Kristo now lo khobamba Yesu connected and the Passover because sasa kuna msamaha wa dhambi kwa damu ya Yesu Kristo so tuko ka Passover sio Easter so hiyo Easter Kenya ufutu wangu no kunya sai ibabe kuwa kunya sai 14th day of the month of Nisan. Yeah. Hey. Yeah. Okay. Now, nuita nusoma Luka 2:41. Muluka kwenda kwa Pasaka yuku kwa hole hanga yiyale. Kwali kwa hole hanga lalo nyene kwa wata. Kwa hole hanga yiyale. Nusoma ngena ibolanga shingana bibuli wa Yesu batitsanga Yerusalemu. Muluka kwa Pasaka ulimwaka shabuli mwaka. Yeah. Kwa hole haranga Jerusalem. Na sikira kwa hole haranga Jerusalem. Vitu hanga sasa yeru kwa mauze kutsapo langa Easter. Vitu hamu Easter. Nutse mutamu. Wenyanga kuti luhya. Munyola mitoke cyose cyitsule bakubora fully booked. Fully booked. Yeah. Sikira shina. Bantu batsakunyanya hii. Baza Easter kunyanya Easter. Na lo mabatsi ya kunyanya Easter lo tuhaingo. Yeah. Shina shema mabatsi ya khola kuchingula liro lumwami Nyasaye. Shina shemutsi ya khola hango lo mutsitsaho mubona mutsire mu Pasaka. Mulo wakwe during this festival, yeah. During this Pasaka, shina shikhola hanga matala ke. Shina shikhola hanga muri kanisa le Nyasaye.
makanisa kandi birwati bandi mu Easter nelo balizanga mbili kwa Kristo, yani meza ya Bwana. Na bintu kulibya nende katukananga biholeke mu Pasaka. Lakini Easter yende shukurulito kusherekea Easter uta kusherekeanga Pasaka. Na Passover yeniyi holo bana baisireli bakumbukanga holo basinza makondi ni bas masai kabaokoka kabaonga kutebo Kristo yo basahi hukumbukanga hulilo Yesu yabambwa masai kasunduka kokiza woni bweru nuhunyola lihona nuhunyola bokofu nesha hukumbukasha buli mwaka Pasaka indai katuhanange hukumbushe Bishop Stika wako ka 1993 na loko kwa wako kandi wako kandina na loko wabona ngibeli wa Nyasaye nebe katuhanange ukumbuke mu sherehe ya Pasaka wikumbushe winjira ndina mpokofu wikumbushe ikarama shina ya rungwa hununyola bokofu hukumbuke shina shakoleka kulero kutse bantu bakolangwa ngo mataifa bantu bakolangwa ngo bantu bakoliko khalachirwa salvation was not for us lakini sikira Pasaka lituko ya Pasaka libambo li Yesu na masai ka sundula nako kitsa kachemera hunyolehe mu bokofu ikutse li Yesu Kristo nelile chemera hunyolehe mu wonia nele chemera hunyolehe in the kingdom kwenyanga tulile shebuli nyanga tulile shebuli nyanga lituhanga Pasaka mweli wa khane loko ingiratsa mpasaka wikumbushe bintu biniri even about yourself Yesu yako kwandina uenza kumusalaba ulolesha koleka tsimbala tie nyola biboko benyola mareka yasutsirwa miri marimo kaerumulwa mati kasunduka na masai ingare herero umurwi masai kasunduka yani Pasaka should be about blood. Okay. Na blood ndio ilituokoa. Vile blood yaokoa wana wa Israeli in the Old Testament, in the New Testament the blood of Jesus saved us. Hukatukananga kushauri mwaka kuba kuikumbushanga dina masai ka Yesu Kristo akasunduka kahonya masai ka Yesu kasunduka nako kachiranga holi mwa nusoma mshitabu shawe Ibrania 11 verse 28 iwalanga dina bindu inu makanda kato lazima kukora misuli Pasaka ulamboli it is about blood. It is about faith. Sikira redemption walanga dina bisubira neno lechira Musa narangitse muluka kwa Pasaka isubira neno lechira Musa narangitse muluka kwa Pasaka kandi nabone nabantu kubeha masai humiriango hu ingerosi ireranga likutsa iribula wira bana bakulundu baba Israeli ya hola ndio kulisura wena bareba so Nyasaye no atakisia Pasaka Musa sheri murumije wa Nyasaye ho Nyasaye abona Musa uborere bana ba Israeli basiba mutuolero basinze likondi na inyama yeni baleni bali nibiraro mbirenje baleni bali tayari kurula baleni bali tayari kusimuha yani Pasaka imanyanga kwa kurula muboni kuinjiranga muboni na shikira lisubira nelechira Musa nasubira kanya saa mbole natsa nabore bana ba Israeli muruka kwa Pasaka nilisubira alabahunda akabindi bya Easter lakini mbona yale Easter de Passover nisi so Easter na Pasaka ni vindu bibiri tofauti kabisa
Shirala hata sibukana ni machi na mafara shirala nukusala munyasa kushikali kulangwa ngasto Atoros na uyidi nukukumbuka uoni wa Yesu Kristo yakuleta kumusulu la masaya kumusalaba kunyore iba moyo barera Easter Passover. Sasa shetani yitsa niingiriza Easter Passover. Sasa khalisa khali kubola ku Pasaka matuka kubola tsa Easter. That means we are worshiping a God. We are worshiping a goddess. Shukuitombe nyanya sae wakili nyanya sawa no alo no kuitanga kunyola Bibuli bali mbere ya shibano la ufunuo yubuta bababola tsa kutsamu Easter. Lakini nunaona Mkristo ya kamili Wakristo yakali ba hanyuma ile kizazi ambayo imetutangulia babola anga kutsamu Pasaka. Pasaka ihali chinyanga chinga whole after 2 days. Imanisha every 2 days. Pasaka yali a whole week. Pasaka yali wanga a whole week. Liwichi lilamba, liwichi mzima. Lakini sasa shululama tuka Yesu loyiza na chimirwa na abangwa na hotsa na lero. It was only 2 days and then on the 3rd day ni Yesu muha na shindu shinyasaya shifikisa in a way shifanane nende shakolekha muluka kokolekha ku bana ba Israeli. Litukule bana ba Israeli barula ngutuko babalizanga masai kasu babe kama sai ingero sia malaika niita iwile koza niita ni rabana bakulundu ba farao ba Misri ni babu khabanyola bana bakulundu bose bahuti babora bana ba Israeli funi muno ti bana mujiri bana be bakulundu bahuti khobale kula sasa go farao na bola mujibira mutsi sasa ni basibukhani batya. So Passover ne yachira ni banyola freedom. Okay. Passover yekusina baira lala nende Yesu kudirwa huyua then the 3rd day usina ni baira within the same season. Sasa bairanga within the same season shikira Passover yili nholwambo miranga yali a time. Yali shinini shama kubakiza khoreka mu New Testament. Wadiri. Nechira lazima za ichimirana ibe shindu shirana. Hotezo kwa Yesu kuchapwa mishereti yachapwa mishereti changa 39 ibadi wanga 40 minus 1 40 kasoro moja. Na bana ba Israeli bali Misri miaka changa 40 no 400 cheli changa chabali Misri basa bali Misri miaka 430. So nuko lisapo yenye kule ibwene sikiri shinaje pe 40 minus 1 at 430 years. Sikiri shinaje pe 40 minus 1 nuko lisapo yenyola it was a type to reveal this one. Na biboko byenyola bi representanga mateso kabana ba Israeli balimu. Evangelii bolanga dina bana ba Israeli bachapwangwa ni balomba matofali. Bachapwangwa ni bakola ikasi ndinyo. Na Yesu yitanga achapwe kumanya representanga mateso ka mwalimu. I know the pain that you felt. I know the pain ile mulipitia. I carry it. I take it. Now when I will pass over, then all are set free. Anyuma wala malamahu waka Mark yari lero hu nikain. Yesu ngaicha indiwanga yare why did you lie siyalo malum? So when he came here to undo that. Now handu wala mahu waka ako yobola sai. Yes. Mateso ka Israel bavira yecho kabura okabikula through khobiramu as an example. Okay. Ikaliza lazima Yesu abiramu. Nuanza
halilo Yesu yekitsanga mambo ya ubatizo. Mpaka Yesu mwene atianyola Yohana batisanga na atelemuka mpaka muchara mbora ni batize. Yohana bora inza kubatiza ndina. Inza kubatiza ni wena ondaka weka na mbora iwe batiza holo vyo. Do it. Yesu yabatizwa yena akubona. Anubonita. Yahola ubonita. Yahola ushinata. Haya. Yahola muluka kukutia kushebwa. Ituko lya munani. Yesu yashebwa ngwa. Yanu mukali wa yenya kuira. Lakini yabiramu hokumanya ku injira niyi. Huluizalo tuhamushitabu sha Yohana 14 verse 6 na kuborenze na injira. Nubona inzira injira bakumanya injira ene. Ho akumanya injira. Ho injira ya mwanadamu abiranga mu Yesu amanya aboranga dina ndamanya injira ene. Ho lwatsanga nanyola michereti akumanya ngadina butsune nomba ipeni mbiramu holi mwanadamu inze chimanya. Ndingasaye umanyi ipeni mbiramu. Nakachira narumulo natya umusaraba nasundula masai na wala kosi kawele. It is now finished. Bandu banje banyole iba moyo. Bandu banje banyole ulamu. Bandu banje banyole ulechi. Na wala sasa ndareka na munyakandi mulaleka. Amaanisha shina awala ndareka ndabiramu ndareka. Hanabireka. Mwenye mwita mchenda mutsikira ya Rumi. Unabireka. Munanyola kuri. Nako kachemera nikakora kandi uno. Uri dola bihabizwa kumbona ruchira. Hakwi. Basta wala mabo waka. Yeah. So hori kwa uliono honanga kumane Easter nende Pasaka na ibintu bibiri tofauti sana. Hola nunde. Yose jogwandika ho. Mulio wanje ora mumaka. Na kuya makina. Apana kalobole kusherehekea Easter. Ni Pasaka ama Passover. Kono boli okay kono Easter then ibu ikayanga kufua nani kwa shikari kubona kotse ngulo tawe kubona kunya litawe chale Bible walanga boli rosi lui kayaka ngechifua nani nyasaya aliniwe ne mbaka lokal kwa wikaika nyasaya watoto nololo saya uroma kokoko lakini wikaika kalifua nani khalo saya mnagani aura mosaya kokota koni walanga wali Easter kulamunde nao koni Passover Bishop. Nachiro lolanga loba wala basherekea Easter. Nyola tsaksere mitinyiri. Yes. Nyola bantu bakosana mtsinzu shikira Easter. Bakosana chira munyasa yako. Lakini bahola sherekea Pasaka, we shall have the peace of God in our hearts. Na hola nyola kuchingo hanga kukaliha kubambuha muroho. No kumeta ha muroho. No kugrowa muroho. Lakini shikira kusherekea Easter wala kusherekea Pasaka nachulanga vitu mbiko yangu wewe ndakasaya mundu ya wanje kusherekea Pasaka kuleka kusherekea munyasa kulangwa ngwa Astaroth. Uri mwana muherwa anga bano bungare ngesi na mabo akene karera babo rere spinsi Amenosanio sereri kulare kuni ufuni kubola kano nende bishop nende pastor bochanga da uchanguli bangi lakini lero kuyano nende bishop nende pastor Luseno wala bana makwaka Easter imbo sino kunaiva kuiva mpaka idonge mumiro kiyevo ni karo da hilo la handi baadaye ona hilo la Western Nyota TV YouTube channel kuna rao ilo medo kulonda okaburire orone paka nende chinyiri cha pastor yaso mecho chimundaga ne chukukonyera okusirisia eri kulariria eri kwane ori mno kulari gwao wasipindi sia Amenosanio malani mbola mbwe Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano mio